So nung kaswabon, kumalatid ang sanan, anaw bisisa to kapod isuang sambayan. Narahingan ni sundo isuang kagyan sorga, kung sikaw dat insan pakago, ikasiwatan dahay, kagyan pa kaswabon ni Bayno. Kung sikaw nagi panambarasan, di man dahay dat pangiwaguhan, pagangatan dat lambus at gumirat madya. Pagkatang sanan makikinungaw, may dat asimbayan na kayong kapatandyolo, inagiit kinangahan dyolo nga sambulo pasandat iti panambarasan dat isuang ga kinangahan dati sanan. Pinasambayang sa isang rat ng Jesus. Amen. Yes, anong kasabon manatili sanan? Puji Tuhan niyampay dat panghakan disyo nangopasik ako na di kaswabon na bahay no hom sang imiyaw to pakasari kagagangga gang to kono pasik di kaswabon bahay no ay ampay pasi ako pa di kaswabon di bahay no ka tu arat to modernity ko sa dop no kay pid inidupago niyaw sandiri kumbal to kay tiad di kay pihkad harahot inidupagon momolobong okay, tanud diri nga iya ilobongan iya nga hup pangay mo. To paposik mo tingat pamiloswan pun. Anda sanong kwento pot. Pay miyaw ko ti pamati. Jadi amin, puji Tuhan tu nanuan ta ko pakagod. Kinarahingan da sangadaw da bayno. Magindalan ti kapasyon. Paindalan ti kadaw dat buru-buruan datid kadaw da bayno. Alay to kunod katangkus sa mantad kita beraja-raja mantad dat ilo no gumu ang arandat aritan dati kaswabon diti karay to kagud iso ngaran di pirait mantad di nakatalib Nabi Elia. Sira ano pa aritan dat Nabi Elia nga ino pa iguluh dat ay ahandaman to ko inohit gumu ti pamagya kahandaman da oritan na Nabi Elia. Umoiso it burung gagak kumoduo irino hipinialaan dat iti bal nagi Nabi Elia kumatalu kasaraw to kanagindad dit ay minakyakan ni siyod mantad da sangulo na tibutunggal sangulo na tanak nga kaswabon diti inapay aritan dati Elia iddisan da bawang gat
kerit. Iso raja-raja bokoh padam turu ayat ko iso gisomod onom. Oni iba ti pamadi ti bayno. Boros na di Elia tulun da tisbi mantad da tisbi Gilead kuma di Ahab. Munto ko kinorahingan di pempasi, kinorahingan da Israel, dot pointopot ta aiso no matihawon om rasambot taun-taun iti suai ko sakirnod man ku paborosok. Rumasam kahinado kayo. Tokay tumongobok na di ko sa dupot mantadehet talupid di jam kawalu. Paulian da hiti pamagunan da nango nga ongoy radot tunturuot rasam di ko sadop. Sinapo-sapo. Tokom aluyudan nati. Aluyudan nati. Ihilod aluluyudan kasari. Nga puji Tuhan serad no koriko tahiriko yun dihom. Anaaw ibot. Ay di song puro rasam mo hiti. Haramangkot magoli sahuhi o teralandi ko sadop mo iputut-putut tilot rasam. Okay. Nga iso no pohit kaginawaan to ko do sayrad magadaw nga rumasam. Mano to ko rumasam. Sayra na gid marasam nga tuk langadon na dadi magadaw. Langadon na kago magadaw. Ino pa day kaginawaan dati nga sanga daw da rumasam, sanga daw magadaw. Te kedua ta daw rumasam, dua ta daw magadaw. Yu dadi kangambo ka. Kamuno pom ipinta tangan nagyari. Yu dadi hit korohian dati. Nga iri nagi dat sekiranya pod iati o kinorohinganom. Yu dit apangka di kanted manantu ilaw bo. Tuino po hit mangungumoh nga manu rumasam. Ngayon pa yung mamumuto nga manu magadaw. Ilo kuntirik kamo mo si talunalun manu magadaw. Nga iati na po hit mananong mo paray manu rumasam. Iya na pohot ay papatanto idi magadaw rumasam po yung kuro. Kago nga ikain kokoton dati di nga akon ko natimong. Ino pa yung manu magadaw nga. Buli jadit iyoho manu magadaw. Sampaping kawalay manu rumasam. Ay di milad. Pag itumpok-tumpok kon, hilot tumoh di suliam sumping manto ko para samo. Nga hilot no pa di hilot tumoh di lamyago pori padahon to ko tumamutong di ICO ka. Misampaping no nga asa nang abuli nagi pangaturan na kinorohingan mo. Sayra no panda pira-pira na linaid akarasam. Mimbulay nandet pagbuhatan da tuk. No namadi kabungaw iti rumah sambi di hilod dilem adi iti dati ka. Ulam mo napot kapiyahit asaro ko di tanganak pod may nandad hilabawang pira-pira linay da rumasam. Paparasam mo pa nga may toko pagano di tangkuyo. Man pakisaso ilikod da tangkuyo diri watu. Pay doon nun do rumasam mo di ka. Kung balig ya kapiyo di tanganak o rumasami kapiyo kinantatakay na kantori mo. Kamono pot nga sakira na pod iya di kapiyaham
Sekira manepet ta mileh takon paparasamon, ay muro magadaw pira-pira tulan, parasamon no daw kayo. Da sakirada mileh kopiad parasamon, nga haro nagiit orongaw pod mileh papagadaw. Ako di nakomalet ay kailad pengkuro papagadaw nga paparasamhom iya dini orongaw ko di tanganak pagano di tangkuyom pakisason ni likud hiriwato payduan nando ka. Nga papadaw na po di di kailan pengkurang haro nagit orongaw-orongaw pod ilo pamagunan da suayd may kakagya pagano hitit panampakad ito nga sansut ti umuanon daw patamod nila sa patamod nila sa atom iyo di kagya papagadaw ka humbalay daw gyud ako makukuro. Kababasog gamay awmit na ti adi sakira no pa milad pususan kape ti rasamom ay isang maharam maluyod. Ini pagyusasaan na risuro ko. Bah, jadi kano pod Elia dahiti nga ayaso mo ti haon do rumikot tom rasam it taon-taon iti suay ka poboroson ko kasyo. Tokay yolo na podi hom ay iti no pagya rasam iti nga iso ikaporluan to ko. Harap ya pipe da tempo bay no nga ay ilo na parasam mo opo porlu ta kay kasari. Harap ya harap ya pipe nga porlu to kay tangki biru. Porlu tangki biru. Kuman harap pipe nga porlu rasam. Tok andasan ko mo ti dari dat inapahit hilo ako pa kampung tu aran nagyan da pipe mo. Harap pipe, haro latirik. Oh, yun dit no di porlu hitit ongo tangki kadag ginawa. Ko ngoy mo tid hiti pamagunan do hiti nga tukoy porlu tangki oy. Haro kaporluan da tagayo. Mutumbayan ako da tinad ako nga it kontok pati pamagunan dati don da lawi pod iti saba iti tangki biru. Mandad padadi kagud haro tangki biru iti. Haran padadi kadaan dadi monutun. Tu insanan nga porlu. Tidak kira kaya miskin nga porlu ti mati tangki biru oy. Ke, rikot na di boras kinarahingan kumadi siyo, kumadi Elia, pamanaw manta dahiti mongod hilok kasilahon, hilo kanon da lumisok hilad disan da bawang ga kerit panangi kasilahon da Sungai Yordan, bawang ga Yordan. Hiri kana kano minum mamantad da bawang indi, itambolog-tambolog nga man kunda suhu dat may panahak dia takanon da hilo. Ongay na di Elia da hilo, pinapawonsay miagalit binara sa kinarahingan. Hila isya minundorong hirid disan na bawang ga karit panangi kasilahon dat bawang nga Yordan. Antakan na pundod kasuwabon, sodopon, ino pa itong tambolog nga mangigit ta roti, napa pumadisyo, waig na pundo nga minumisyo mantada bawang hindi. To kay ilo na mo dit osaraw ko na dit tanganak po nga ilo no kalangadan. Dat pakan pa yung kura to kondo makan. Parikoton na kinarahingan na tambolog. May papatod dat takanon. May patod da ruti. Nunda kombolog. Nuna gyadi atutunan da tambolog.
Om, nuno pa'y tambolog ko itangagayo. Nakurumana tu kadit mimbulay na di boros sa nakuro. Eh, nakuro tu may lisok. Ay lahan to kad antakan no pod di pemerintahan di Raja Ahab. Nga iti no po nabi-nabi da kinarhingan nga ngayon pintampay patayon. Jadi iso no po di horalandot mangilagi di patay no may lisok. Nga iri nagay suhu kinarhingan kuma di Elia. May dilas hilod disan da bawang ga karit panangi kasilahon dat bawang ga Yordan. Suhuan kun dahit tambolag burung gagak. Nunuh itu burung gagak. Akon ko ikaw mo yun dat bangkahak kalo. Nga osaraw ko didit misway dihat burung gagak ko hiti soro kum ihilasuk bangkahak suway bangkahak kom konti ko kak 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 at ti bangkahak iloboy ko mo na bangkahak nga suway no mati dito ni burung gagak ko hiti yo di koronob tumod iti dit nam okitoh no nagi ikamondat burung gagak mato nga aragang tinan nga oitom koronob no mo mi katampurasih tamo datuni pananghiti ako di kailo miyagal iri di no ko paingkuro nga ino po di kita kudit kamoyan na burung burung gagak iti ay kororlasih tamo di ko kitanan suway kairi id pamagunan da suway miyagal ko nakumbalokod nakabasa sinuratan dat panangigipon. Panagipon na po nga itinupot burung gagak nga o silid isoot ancaman kumadi karita api diulo. Hinggad ino po hit borosan na po bangkahak lah. Ino po bangkahak nga may pagano diwatuhom ngono na po pinglihod dihirid. Ihiri landasan dit karita api. Saya dat kapingili dirim hirin dan na momonsed ino panday karita api di nga pasimbul laman ta dihiri landasan. Komunda haroit nam arahat itit dohon na pod ain tutunan itit bangkahak nga itit burung gagak nga arahat. Arahat ako ain tutunan to ko. Akan na ka iya di nga itinagi kamonta ko bangkahak nga manginginta pamangsa. Nga iswang gasarita da suway kairi anta kano magadaud anaruhom itinagit ay bangkahakot kailah da mininum bahiri butul kon ko iri kahit kon ko burung ay bangkahak karede ko kitoh nakayad di bangkahaki way giri butulom di korikot pengkuro madilo ka minum di nga di korikot no di suwangay watu giso midin min sawati way gam nakainom andia carita dongeng matu iwinan say wonser ako kumbal nakakitad hara tambol agat yan di nga niyagali di haro hi video dati di it tapat ti kapid numan di tambolag rumpasay watu hi payanan wahig gisom makan sa wati wahig. Okay. Nasuang gorogon kantit bangkahakid did it may pamirumbak kat ay kanununuad tangolun. Tuhat tasway kairi akan kati bangkahak. Ako'y kumbalat minangakan da bangkahak tu ako'y kumbala kaano mamula sitik nga akurang ya bangkahak kat panangid
Suk, sorok hiti, gumu mo ti hiti hoy, nga lalay dadid anak korongod, agadi mongwa ilanunuk ho did hamad, mongwa polom tok koy, yo podit taman burung hit, yo podit taman burung hit, arpadadi hit, paubusan na mo maguna tangusam tok kontak ko piradi elo kubil, jadi mantad ko manginta ilo bangkahak ilo kamayandat di akan ilut tilo isisa di kaboboyuhan idit miagalit puok ilo tongo kondi um ilo ngay nala taakan ilut tilo nga naray tanda hitidot isa raja-raja padam turu ayat keempat inapandi tombolog-tombolog bangkahak nga man kundo suhu dot may panahak dia takanon do hilo. Oh, jadi sekiranya podid amo dia akan ibang kahakom okon ko anggaman di siya hirot di nga tatap na dihirid tinduk ki siya gunon da may pangigit ket may patahak roti napa daging. Eh, komo na podim bihisan di bang kahakit roti daging haram diri tiyo di ka ngapaw sawon ta ka nakaguhom miagalgan na dit ay pengkura ka burung walit akan ka burung walit momonsay nanda dit rumun hali piad akon ko ay sakirad ino pa'y rumun di burung walit hindi nga mantad piad ay kakamot ti harod iti pamagunan no pinaganuan nga man paganda siya pasakata iri nga mamagunan iti kabang kumun po nga bihisan ni bari man to kuno do lasuo inuman ng pengkuro madiri ka ngoyan nakago pausawa nga ay iso itu ganda dit miagal ko ipaha nga pumusuan te ko tantadan iri bo dat moy nandapan niya pito nga pumusuan ipatiukan dat ay paha hirid to nga tusak-tusakom hindi kabangot paganuhom pokoyo ano dilog gakod gakod kapayanan dilo di oradura gahirip gakod did ito nga silaw-silaw sakiran itadi nga ako di kay ladit ang omis paswangan matutian iri inapanday pahaidi nga inuman to kendo pagano na padelo nga iti kabangi kanto ri bo kon ko kabang pagano di nga ay madi akan ni pumusuon ay akan ni patiukan akan akan nasurun pengkuron ito nga saputan ito nga surun tanak ket pumusuon tanak ket patiukan nga to kasadap mo tiga saro ko di laid uy nando pagkipatiukan itanak onuon robuson lumanak yan dahit baru sindi nah tok koy kasadap mo ti kakananoy nga ngan no padi dati inta ngayot ay kapagalan iti napagya tumulod serangga kadi da malayo nga iso na pohot ay kailaan datid akan kamo nga miagalilot godu balalang tu ino pa'y haripoh di siya idahuri da agayo gunoon da sumimbol tay kasumindok magatad ayso na parehom kamun na pa nga apay suanggat
akan. Miyagal lo tongil, tongil na po magyagal na po gakod. No po, tonto, magyagali gakod. I-korut, iso kuman no padi nga, ino padihit, pamaswan, tay ko patiukan, saputan, nonongyan, no po ngay, talungo, ngay, akan pe talungo nga, ay di opudan. Oh, koro kapiyoy, talungo, surun, kamoy no po nga, ay di akan. Nga akan ni madihip, ipaha daw, gumo kabaling kahangan no, posawon. Nga sayra no po sinuho da kinorohingan nila tombol o gillo, akan patay ko amo nga popokitoh dat ilo na po nga isiribad kuasa da kinorohingan. Isiribad dot ay suhu da kinorohingan. Rati no po ditom pinayom. Oh, siguro bin butod piya poto dun dot ay kinorohingan na may patad da taka dun nga bulihin na rin. Iri suhu kinorohingan bagi. Jadi sekira na pod iri na po kinorohingan na san suhu kamundat ay sa milodatid man bohito dahiri. Sekira piyan iwogokot sinuhung may patad dat kaduhong kad iri sinuho kinorohingan nga ay so nakamoyon dat man to ko iwalo dahiri. Nga iya tin bagati tulon mo. Haran no pohot kada borosan ilat miyagalilo. Ipiay boros sa kinorohingan nga iwalon to kay sekira na pongan to ka pa sa mo kakarayt at akan ka amo amo ti di akan iti ay milapakot sandulu ka nga mimbulay ni tuhot datid no puro to aakan ay tadaw ko narangan po nga hari Sabat ka nga muhot ako'y no puro dito hari Sabat ka. Kada kaud iyot ti ka nga no puro to ulit iyot. Mimbulay no pa'y tuhot datid miyagalid di. Nga iti na po ang pinapatudok kumadati sayra na pod nuno na po himan kinarahingan guno kaduhong kad iri pon Juan 18. Milo na po. Amen. Okay. Ino pa dihit kay mayaan natin hiti nga ay akan adlet burung adlet bang kahak akanon asyo man akano ilot roti. Ilo napa daging. Iri nagi kamoyan ko ditino da sayra dat ilo na pa nga suhu da kinarahingan. Nuno na po nga ay suot barang mustahil muntok kinarahingan. Okay. Nga inapahit kaparluan dati dahilo nga nuno lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Miyagalidit ay mustahil ka. Haraday mustahil dahilo nga kunsi no pod Elia dahilo lalu ia pergi. I will go kadati timpo bay okay. Mongay tako papaburu miyagalidit ponuhan na kinarahingan. Sekira na pod gulian to miyagal di Abraham. Api ay siyo kailohom karati dat pengkukurohit asunsudan dat rikoton di siyo nga sayrad suhu da kinarahinganom mamanaw no po miyagal dit
Panuhan da kinarahingan apia ora tianem okukuro hilo ka. Mano pa dati kago pausawo ilet miagallo nga saira no pod oray tani ti komandet kerajaan surga. Tokoy kailom okukuro hali piad haro gambaran haro hit panantudukan da karaitet paingkahit ti kerajaan surga ka nga tokoy kailo tokoy kombalo korikot nga saira iri no pangasuho da kinarahingan tumilambus toko I will go miagalid dit panuhan da kinarahingan. Antakan da kaswabon sa dapon ina padi tambolog-tambolog ibang kahakid di nga manggitaro ti daging kumadisiyo minumisiyo mata da bawangin di. Ilo no mati ipopisosorion dit. Asaraw ko na di tanganak pala. Dat sumano no pamati rumikot to pay anamanam. Iri no katampuras rumikot to pay anamanam nga iyati na po gusawon to ko nundo mo gidu mo ito ko lokapuruan mo gidu to ko aiso nundo pangakan-ngakan iyo din na po mamajak mantad to ko ti kantin mamajak mantad to ko ti kantin ka tusi nga timungon mantad mo nimong mantad to ko tusi dadaw na tanganak nga ay asusa to porikoton kinarahingan na tambolog dumoy papakan dati hilo to kanundod patadandet roti patadan to kano gitakan ng dasway miagal di Elia. Puji Tuhan. Amen. Tu sayra no pod irin pangasuho da kinarahingan pangakan-ngakan teka iti panginom-nginom nga jaminan da kinarahingan. Pikira-kira 3 taon da ari numasam nga ila na pabawang gat kamoyan da kinarahinganom hila na inuman di Elia itakanen pangakan-ngakan nga ay kasadya da kinarahingan no kagadi makanan disediakan air minumnya terjamin. Dia. Jadi iati da timpud dondo tumbayaan toko dot may toko no paindalano panhuan da kinarahingan tu jaminan da kinarahingan no pangakan-ngakan dati ititakanen inumon dati. Silih toko dot ay palayan da kinarahingan insanan na pula nga jaminan di siya. Amen. Nga iso nagyati iyati na pagyatim haro hiti kapurimanan dat manunupod dit osonong bo osonong mada to kono haro ti kumondet kurang-kurang pudi haro nita asadap kano ay mantado di korohian to karibo. Sayra no pod no kasunod di Elia kumadi Raja Ahab dat karaita magadaw do pira-pira taon di titarikot hiri na did kinarahingan po nga minanuho di Eliad minadhiri di sandat bawang karit. No kainsado isyo nasalamat isyo man tadi Raja Ahab dit may da pamatay daw. Tu pinapasunod dit ay kapailaan dit koronob. Koronob matiga pira-pira taon data rumasam kagit. Miagal di Elia iyati kadaw nga kumaraja munta ko kinarahingan haron na gitimpud-timpud iyati nga kataguangi kabaling kahangan panginggoritan. Hiri nundod iyati no po nga perlu to kadit ti pangintirungan.
hinggoh toko dot kanuh dot mundorong, sumuku kumakin orahingan, mengiwaguh dot ay kinapamalahawan dati kumasyo kumakin orahingan. Kinorohingan na po milad o silid iso o koyonon di koin sa samod miagal ko idisan do bawanggat kerit montok di Elia. Milo nagidati komoyon dat ilo na po bawanggat ay kerit montok di Elia hilo nga isay no kailod. Hiti pisuk ko walay dati hinggod kano tokod monong kiboros umah kinorohingan. Tay ko hilok kabun dati hingga kano tokod ay kumadada monong kisuku toko kumah kinorohingan. Toy ko hingga no pa'y koyonon hilo ikan to gereja hingga kano tokod ay monong kisuku nagikadaw kumah kinorohingan. Miagal na di Elia tu ay sosongulo ni siyo tumbayaan tokod hiri no dot ay kanoy siya sumuko kumah kinorohingan. Isuang dot koyonon di simbayan amu agangaw iati da kadaw nga haro keperluan dati do miagal iti. Saira ano pod isiriba ay isalem buat pangigitonon tokod kinorohingan. Hirinondod popoinsadu isyo dati mantadot ay pangimbayat dot pomogunan. Ikanum manguhuk dati dot monalibamban no pa'y kabalingkahangan no kaposyon. Pasaraw ko di minagindalan di sa dapon kanihab. Magisusuhut ti haid piro karita. Hara di holori da hiriguluh. Jadi ginawah no pati dot saira magindalan nga monoguluh no pati haro no pa'y karita hiriguluh sa guluanan iri ginawah. Tu makiririkot gadi rikoton. Nga inapohit aralan dati di monoguluhom ay abuli monoguluh tu miputut-putut ti garisan nga oniba mararaw na da ginawah nga ay haro ti kapurimanandat andadon pohit pasimbayan ka. Saira indad haro hit ay talnalun da opatinggot anaruhom pasimbayan to kan nagindod ay mamutong idit karitad hirid masaguluanan dati. Isay do ko kumbalot mamutunggot insan nga turu o karita putungan. Tay ko hari mamutunggot insan nga walu o karita. Kumbal ko ikakitad tiyad di tuk o siyaw kuno ya ka. Kumbal kumbalo kuno kasalot tatambalot ay minanaritad kangkod nagidi pastor no barasay kangkod di pastor o siyaw kuno pastor pono guluh ko karita diti no nga walu o karitad insan do sinaguluanan no ka. Atok. Ay, kadi mo sitar o siyaw nagidi kapyo kapamutong ga walu insan. Motapat ti bagya walu ba? Da igya hilurid mamabok karita o sinaguluanan. Iso iluri ino pa'y binabuh karita nga turu. Jadi walu di insan insan na putungay. Nga ino pahit ay tamodon da hilolo nga saira no pamamutong takadit ay karitad hirigulo dati nga mandad takadit asimbayan. Saira no pod asimbayan it karalan-ralano nga
Pasimbayan to kana mamutong. Eh, ilo at timpu dati miyambay kinarahingan nilo nga sayra na pod harohot kasiwatan natin ay maghihom bat kayanon nagi timpu di asimbayan nga hirinad ko puriman tokod ay kinarahingan na po nga manghahak dati manhakot kasimbayanan nagi papaydo dati mantadot kabalingkahangan na pamagunan. Iti no po kabalingkahangan iti masaala ti nga labi no kagadidan bahasa Malaysia ni lebih kepada masa na tibo. Hanya berkaitan dengan masa. Nah, memutong tekod karita nga hirigulo dati nga timpo maya ada timpo. Kari kati timpo do sanang putungan dati. Iti kabalingkahangan na kapasian nga bala pagi dat anda-danda dan po dati it patanang-tanangon andado no patilo nga oso nang matindang mangyad. Sekira daharohit miyagala po ka mekanik haray nato kodaw no mangidu tay kaharohit masaalad ano ay hum nunuho pangyad nga andad-andadon kumadada tumanang tanang pamgulian no nanda nga oso nang mati. Eh, jadi ilo na dalat pagangatan no padilolo nga miyagal di Elia minsa sangulo ni siya panudukan dat kinarhingan na pengkuran angkod managuang iti kantakan no kaposyon. Haro timpo-timpo iyati no po nga porlo to kay maghihumok kayo nandit ay pasadu komantad dit kaposyon tindalanon dati manikid tadaw osadu mantad di kabalingkahangan dati. Tu iri naralandet ay papaharod kapurimanan kaintalangan da rohani hinggad timpu-timpu no padati nga ipagilitan to ko iti pagiramut-ramutan det alam semula jadi. Manikid timpu iyati makianud panghupan mantad kinarahingan ino pa'y batas di siya nga paintapot. Kano ta ka minum mamantad di bawangid di itambolog nga rumikat may panahakot kanon iri na jaminan da kinarahingan kumadati da manikid ta daw. Sayrad kapuriman to kad id kainsakon na kapasyon nga miloh to kad atumbayaan kumadi siyo dit papatumbayo da batas daw miyagal nunuhi pinaburo da kinarahingan kumadi Elia. Hirin na di kapurimani Nabi Elia dat iso pangalaman dit agayo. It aramay, pangalaman da aramay. Baritid hinggad ino pa'y tambalagat ay sinong balan no mamagampi nga mangigit roti daging kumadisyo kasuwabon sa dapon. Nagi kanu minumbot way gahirid bawang karit. Iti tahak ka kinarahingan nga kabagal kasari mentok disyo kono ko roti waig nga haro nagiot menu tambahan. Kumano menu rahmah menu rahmah matudilad ilo kono ko menu rahmah ilo tu haro po roti waig haro po daging ket ngan patako. Iri na pasadiaan na kinarahingan dat pangakan-ngakan ni siyad manikid ta daw iyatih na dahit ano dati sayra dat iyati no po nga tumanod dat panuhuan susuho tutudok kinarahingan. Kombalat kakurangan ila na dalat man dati gusawo pakianwa
sugaton dati kumakinarahingan, sayra na pod ay magindalan ako po siya to katumano di karahian di siya nga ainsanan no pula nga ay so dat o kurang ko ikaposyon dati. Okay, jadi puji Tuhan mantadot ay pengalaman dinawayaan di Nabi Elia manahakagod isoot ay pagangatan kumadati kapurimanan dat sayra na pod miyampay to ka kinarahingan nga ilo na po kanunununuay dati nga man di siya patahako matumboyoan di siya ilo na day jaminan damila dati man pagandasay de iswang got paisisan ang pananudan dati kumakinarahingan. Mi kanaw misisat ako iswang sambayan. Kinarahingan iswang kerjaan sorga kung sikaw do insan po mantadot kinintalangan di panambarasan suabon na bayno. Iso ipagangatan pangiwaguhan kumadahay patilombo siya magindalan di iralan di pinatudok ka kinarahingan iswang tindalan kapasyon labi pandad muntok ka karohanian dahay mo idat insanan no pahit keperluan na kapasyon dahay nga patakon no miyantak na karohyan. Gumuot karohyan dahay Tuhan kalau makan dahay nga manihay hupay dat manalibamban ang insanan niri mo idat asambulo dahay ginaw dahay kababayuhan dahay tumano diyan iswang kapasyon dahay tison-tison. Kung sikaw Tuhan, tadaw dubay no, ahakon mo kagihan iswang tindalanon, buru-buruon, nagi kalidasan na tinandahay, may aktibo sa mga simbayan, hepopendalan na tugas dahay da tadaw dubay no. Mampunan tinsanan sa dahay, tinsamayang dahay sa orang Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dot kinapagyampayan dati puji Tuhan mantadot pero mutanda lumisi di bay no. Inakopo kopi ruba to kakagod dot kasuabon da suab. Yesus kasasalit orang menolimi ay sokoi ram sinunod kadang keto Yesus nasoliho haroson dito no ditambal Yesus kasasalit orang memoduli ay soko iwan sinunod kadang kotong Yesus nasoliho ay soko iwan sinunod kadang kotong Yesus nasoliho kadang kotong soliho di Yesus